Dostlar sizin Omar Grup Sekonetim olacak evreniydi. Ben bugün benim dostlar indi. Nanı kroç neydi de atı ismini şükrettim nanı. Nanı dostlar nanı oynadım. Babam senin benim şık olsun öğretmeninde. Maktık kötü dostlarım memleket güzelde dostlar. Oynağım gerek. Gitti yeni ben dostlar birinci oyunumuz gitti. Öğretmeninde ahırda kalarca bizge bunday. Pointleri koyalım ki makarın da buna oyunda karış. Buna oyunda karış 4. Ama şimdi kalmıyor mu? Şimdi kalmıyor. Ben Jing'in başlarına gelmeyeyim. Jing dostlar men bu komandanı men sımyalı kadayım dostlar. Atların olacak bilmeyin komandalarım dostlar. Şimdi şükret et. Ne dostlar olsun diye durumuna yakında nasıl böyle şimdi kalay halat olsun tekin gibi bir vatanı. Başlar ezana. Mlajeda oynayın olsun dostlar. Мяч покидает центр поля, и второй тайм начался. В первую очередь ждем активных действий от игроков Пари Сен-Жермен. Счет не в их пользу. Опасный удар, но мяч проходит мимо цели. Осман, қалайсың деп жатыр Если они продолжат так пристреливаться и создавать моменты, гол, я думаю, что все-таки может прийти. Сандро Тонали. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Забивать тут надо. Отлично ПСЖ. Қалай гол! Гол! Hayır dostlar hey. Dostlar kalaylar. Ya kalay şunlar. Kalay. Hayır. Hey dostlar. Снова равенство на табло 1-1. Kalay dostlar. Kalay dostlar. Şimdi kalay. Kalay bana gol. Buna gol gönderme. Tiket olsa oldu. Soğan diye top tuttum. Dembele'nin udarı dedim mıhtı o. Dembele'nin udarı FIFA'da en mıhtı udardı. Dembele'nin maçyaları dostlar. İki oyunun udarı dedim mıhtı. Fizikası mığım oyuncu. Ben gördüm. Fizikaların iki oyunda gördüm. Fizikaları. Yebay da kalay. İkinci gol oldu. İkinci. Bulay toptan dostlar. Bulay toptan. Full kısal жерді ғой көрінді. Кысал жерді көріндірме достар. Плагаладиньо қалды осы жерде Плагаладиньо болады көбінше. Мен ат білетіндер болса көп баласы осымен Плагаладиньо деп отыр ғой. Достар не қылды. 30 минут играть осталось. Көріндірме. Ne bunlardan çıktı diye batır şimdi. O Özde ayıttı. Men de çıktı diye batır. Özde ayıttı. Men de çıktı diye batır. Koluna gitti o bırak FIFA'da onda istarafına degendir. Ananda yok endi dostlar. Biletinler olsa. Такой момент для Феликса. У вратаря получилось отбить мяч, но он в игре. Ебать. Штрафной bir жерсе. Ебать. Опасный болады о көрінірме. Опасный болады о. En mıhtı roundların birevi. А так не получилось, это потеря. Pas dostlar. John Felix. Көрінірме John Felix. Tık жерді көрінірме. John Felix kişine vardı. Kişine tuttan. Tepti bir. Tepesi olayım bir gol what dedi. Sonra John Felix gol acırdı o көрінірме. Dostlar. Mıhtı oynayan John Felix dostlar endi Dembele'nin udarım sindire көрсетіп өтейін достар. Hey? Проголодиньо mu? Проголодиньо. İbi Проголодиньо. Dembele udar söyleyende kişine şaşırıp attı endi. Ben almıştım hazır bir gol olacağını Dembele ben. Bir gol olacağını hem almıştım değil dostlar. Судья показывает на угловой. Dembele kişine şaşırıp attı dostlar. Сандро Тонали. Budu. Zaşlarızın budu açılıp kaldı o. Budum diye vardı. Budu. Жырып kaldı o.
Жырылып қалды ғой. Потащил один удар, но может быть и второй. И эта попытка ни к чему не привела. Зомбилекс. Мяч переходит к сопернику. Endi ketdi. Dostlar. Ketdi qol. Ketpe. Вратарьға ketpe. Olay bo'lmaydi, dostlar. Endi olay bo'lmaydi, dostlar. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Ну и все, судья Солай завершает. bo'lib достlar endi. Терпит поражение. Мына алмасқанда жоқ, көрдіңдер ма достар? Алмасқанда жоқ қой. Не пайда оны? FIFA бұлай істемейді деп ана Левандовскийні ойында алмастырып қойды. Дембеле жүр ғой. Ойында енді шыққан бетте алмасады ғой енді. Болды енді солай болып қалған енді. Футболда да сондай. Футболда топты шығарып, ана поляны шығарып жіберсең жаралады. Поляны шығарып жібересің, кейін ойыншы түсе біледі. Болмаса нихуя себе ойында түсе алмайды. Ойнап жатқан жеріне түсе алмай қалады ғой. Болмайды да ол. Сол үшін кішкене болсын істеген да. Кейін FIFA ана жерде минуттар бар ғой. Тез достар, адайын тез қылып болған FIFA. Адайын анандай мықты эски телефондар ойнай білетін. Жас көтере білетін телефондарды қылған да достар. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Ебать, достар, көрдіңдер ма? Ладиньо. Нет, эта атака не получается. Перехват. Достар, енді. Пас. Ебать. И перекинуть хочет. Ебать, удар. Достар, мен алдыңызда, кеше ойнап жатқанда, мен 115-ке түсіп қалдым. Состав дейтін кімдер бал десеңіздер, 117-лік вратарь бар ғой ойласаңыздар. Баран бар ғой. Мамед шықты. Мен жем қойдым. Мықты ойнамайды, достар. Қалай десеңіздер, мен ойына шығып кетті, мен барам. Жағына тұрып, кішкене болсын. Мамед келген жерден төпем, бұл болмайды, тосып алады. Кейін пенальти болып, гол бұрып, жем кеттім кейін. Кейін гол бұрғаннан кейін мен достарыма қалай ойнадым деп жатыр енді. Анда айттым енді. Ой, білмейді ғой енді. Бұлай тұрасында төптім. Осындай жерден төпем. Гол болмай қалады ғой, ойласаңыздар. Тосып алады ғой. Тосып алмайды вратарьдар. Моментте келеді, тосып алады ғой. Не деген? Мықты вратарьдар достар білетіндер болса. Мықты да достар. Хет-трик қылды, қараңдар, ударын қараңдар. Доп дейді, күшті ғой, көрдіңдер ма, доп. Сразу песке. Күшті ғой. 8 голов забито, счет 6-2. Смотрим дальше. Рахида, что? Здорово сыграл. Ебать, гол был кисенезы. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Папи. Өзім кеше достар видеоларымды өзім кеше түнде Букайо Сака. күліп жүремін да, енді қызық моменттер болды осы жерде деді. Күліп жүремін достар енді. И кто первым успеет к этому мячу? Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершен. Қалай мен жеңіп кетіп жатырмын бұларды. Бұрын мен достар, бұрын состав болғаннан кейін енді. Бұрын ойнағанда бұрын состав қойғанымызда жеңіп қалатын едім. Бұрын состав не деген мықты болған салды. Барлығын спать қылып жіберген ғой. Құтаңдар дейтін еді. Арсенал енді чемпион бойынша бірінші ойнады. Манчестер Юнайтед ұтқыстаған білетіндер, көргендер осы ойындарын. Айырып тастады Манчестер Юнайтед. Құру деді ғой мен етті. Ондай моменттер көбінше біз 4 ойында 4-есе жеңгенді көрген жоқпыз енді. 5-сінде барлығында спать қылып жіберсе, олдана бір бала бар еді ғой. Шашын алады достар, білетіндер болса. Сол шашын алады енді. Сол шашын алады деп жатыр енді. И покидает мяч штрафную. Можно бить.
гол. Они Saçını пока alıp saçını вот takır не alat в форме, endi. еще один мяч. И Şunu takır разыгрывает kaptırsa dedim. нападение. Endi Очень сильный удар у него получился. Тут sil что udar называется, deb atır endi. Sil udar degende я думаю, что вратарь moment тут keldi deb что-то atır. не поделать. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. И открывается партнер под атаку. И бьет он. И вот он, финальный свисток. Матч заканчивается Yakınında. победой Пари Сен-Жермен. Final Можно сказать, игра в эти kaç сегодня kere была. göründü. Победили они фактически Jingilge не dağıtır стреляя. böyle. Соперника только вопросы остались после такого поражения. Jingilgin juguru atır endi. Jingil istep juguru atır. Bugün de çok tüyüp tasavvuz tutar. Davay tüyedip keyin men olsar endi 118 ba 113 minde 115 götürdüm jakşı bolot ne sonu. Tutsam gerek sonun arkasında bolatın şaxta. Ja 110 113 ba ya 114 ba var zaşlar eskere atır men kerip bolatırım. Sonun arkası men endi 118'e götürem sassam mıқты bolat. Barlığını keyin takap tasaydım bolan mıқты bir mıhtamalarda ana trokasını mıқты takayım, trokasını 30'a дейін takaydım bolan barlığını. Şunday kılan dep atırım dostlar. Kılmasam bolmayt. Keyin dostlar men Dembele'nin ayak 5'e 5 oyuncular bilesindер okklay. Tikesine barады o Barta deйтін. Жалгандан кышкысы тепедин болсаң tikesine барат. Бул FIFA'нын өзүнүн Dembele bilen keşimsat kılgаны. Dembele bilen ol 55 milyon keşimsat kılıp bolgan. Dembele bilen ol keşimsat üzülетін bolsa Dembele FIFA'da baş çıkpай koyat. Bir es kарточкасы болот, болсо тура берет, сол үчүн Пас на Пак Чесона. ол кетет да кийин Пас достор на билетиндер Жоао болсо. Феликса. Жоао Феликс сейчас забить Солай может. болот экен, мен Классная игра в алгачта атаке Пари топтан Сен-Жермен. анда Сегодня FIFA'нын не унаасында уже көрүп, разница в счете баардык становится жерде больше. ВК'дан анадан баардыгын текшерип көрүп отуруп, мен сол Не айтты. побоялся он взять игру на Эми себя в азыр этом энди моменте, и смелость его привела. Казыр Дембеле жуз ауруу дейтин дебе чалган экен, сондай деп атыр энди. Билбейм жуз ауруу кандай экенин. Ая жүрө алмайды экен. Травмага түшкөнбү, бирдеме болуп атыр энди. Ушана 10 ай болупту футбол ойномаганга Дембеленики. Сол үчүн энди казыр Пари Сен-Жермен он менен үлкен келишимшарт кылууга келишип атыр экен энди. Жаңа ойунчу аламыз деп достор. О келишимшарт кылмай атыр экен. Жок деп атыр экен достор. Билбейм эмнеге жок деп атыр экен, себептерин билбейм. Жок деп атыр экен. Айтты жок мен ана киришпейм деп аткан экен. Эndi келсе башка атака башка ойунчу кылып коет. Оларды атака энди о тактикасын өзгөртүп тастады го атаканы ана кылыш үчүн. Сол үчүн жаңы ойунчу аламыз деп атат. Сол үчүн келишимшарт кылуу керек болуптур. Дембеле энди келишимшарт FIFA менен үзүлөтүн болсо, FIFA оған айына 100 миллион евро төлөп турат. Айына 100 миллион евро төлөп турат. Келишимшарт кылган го, келишимшарт ол Дембеле кичине көбүрөөк дегенде ол келишимшарт болмой калып кететін болсо Дембеле вообще FIFAга чыкпайт. Эс карточкалар болот, 2-3 карточкалар чыгып коет. Бул соларды алып элес. И соларды мына жактан излейтин болсоңуздар, ол жактан чыкпайт энди. Билбейм энди ол жактан чыкпайт. Солай кылып болгон достор FIFA. Ну и делает он что-то надо. Солай кылып болгон энди. Bilmiyorum, Хабарларды текшердим, осулар сен деп атып көрдүм. Жаңы араласпайм деп көрүм керек. Кеттигенде биз оюнубузга кайтайык. Мен энди көп нерсе айтып тастадым. Бул хабарды эсмегендер болсо, эстеп алыңдар. Солай деп атыр энди. Бул нерсе рас энди достор. Жалган деп жалганга чыгармаңыздар. Бул нерсени өзүм көрдүм. Өз көзүм менен көрдүм достор. Ебать! Өз көзүм менен көрдүм. Здорово защитник выносит мяч. Нагиле кайтайын энди. Мен ойнолмой атырмын. Дембелени насып кеттим. Сөзүнө Осман Дембеле. Азыр онун шын аты Осман Дембеле. Короче, общий Осман, короче,
Хемилес Видишь Осман ту Гону. стоечку? На очень дальний удар он Хей. решился. И решился Сойда он на атма. удар издали. Сильный удар Алмаста. получился, но пошел он совсем мимо ворот. Чуть поточнее, и такой удар был бы крайне опасным для вратаря. 6 минут осталось сыграть во втором тайме. Шикарный гол. До ворот очень далеко Еба. был. И он пробил и забил. Дембеле менен сокам дедим. Бунда сока билет экен бул. Левандовскийден. Ну, здесь, конечно, вратаря застали Дембелеге врасплох. түштү Удар топ. получился очень красивым и неожиданным. Левандовский түштү. Дебе Левандовский тепти, бир гол болду. Жакшы. Левандовский. Былай коет, Двойная былай. замена в составе Пари Сен-Жермен. Былай. Былай кылып коет, былай. В великолепном Сонда стиле они вот он, берут вверх сегодня. Если не Ну, он согласны, очень посмотрите бронзовый еще таран раз на табло. Счет говорит сам за себя. Бронзовый енді сәттерді көргем. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. И был рикошет, мяч уходит на угловой. Игловой ма, игловой деп отыр, Есть поддержка в этой атаке, можно. Ну и все, судья завершает этот матч. Гости Бірақ сәкен терпят досы поражение. төбе жерде қазір. Нечего им сказать Нақылған друг бетте другу. досы Каждый, көрдің кто ба? сегодня вышел на поле, Сонда не деп сделал отырмын да. ничего, чтобы избежать такого унизительного Төбеге төп поражения. жері деген ғой, басың істей ма, сенің практически деп айтуға да шамам келмейді. Давай, достар. Мені барлық 4 қолым менен 500-ін қосып жіберіп, 500-ін басып жібердім. Енді броньым болды. Бронь жеңсем мынандай береді. Кейін менде 180 болса, неше болады сонда? 200 бола ма? Сонда 200 болса керек. 100 менде 180 болса, 200 болса керек. Счет не в пользу Ливерпуля, и нужно постараться хорошо 280 болады использовать екен. угловой сейчас. Жақсы, мен 280 керек еді заштарды күшейтуге. Жақсы болды енді. Кеттік енді. Дембелені ойын қойып жіберейік. Мяч уходит за линию, будет удар от ворот. Матери сдвинут. Они забирают мяч на чужой половине поля. Дембеле. Прекрасная техника. Забил. Теперь преимущество стало еще больше. Еще раз смотрим забитый мяч. Кейін осыдан енді сіздер енді көбісі тактикаларды өзгертеді. Ең маған өзіме жақатын ең пайда беретін тактика. Короче, 4-3-3. 3-1 счет. Результативный получается матч. Ең мықты тактикалардың біреуі достар болды. Бұны достар көп Пари Сен-Жермен көбірек пайдаланады. Пари Сен-Жерменге көп пайда береді достар. Пари Сен-Жерменге көп пайда береді достар, білетіндер болса. Соны жақсылап біліп алыңыздар достар. Отважился на удары издали и почти попал. Жүден пайда береді сол үшін. Соны қойып алыңыздар деп мен сіздерге кеңес беремін достар. Енді кішкене болса пайда береді. Кішкене емес, вообще пайда береді достар. Кішкене береді. Дембеле. Вирц. Конца второго тайма примерно минут 15, ну и плюс то, что добавит арбитр. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Есть место для движения. Они забивают еще один мяч соперника. И делают разницу в счете разгромным. Айланып бартай гол болып кетті. Гол болады достар. Мықты гол болып кетті. Семей қалып жабысты. Дембелей бердім. Дембеле салмаған. Давай. До конца игры 7 минут. Алексис МакАлистер. Джереми Фримпонг. ПСЖ в итоге остается без мяча. Штрафной будет выполнять Ливерпуль. Бұл қазір момент болатын еді да.
Кетерет на момент. Дембеле. К основному времени арбитр... Ебать! Не побоялся Топ ударить дейтін. издали и не Топ сильно дейтін кішкене промахнулся. болғанда, Но он бұл умеет болып забивать кетер да, такие 9 жарым удары, болады и енді, дистанция сағат для 9 него жарым не болады проблема. да. Сағат деп отырмын Дембеле. енді. Все, Ана времени больше бүк тұр едім да, остается. бүк тұр едім. Пари Бүк Сен-Жермен тұр едім, празднует достар. победу. Очень Бүк тұр хороший едім, матч, сондай они сегодня болған повели. енді. Классная игра в атаке, Сондай не болған, бүк оставила тұр едім, енді шанса бір ойын сопернику. алды, бір ойын түгет десем. Не оқыт. Кетті, достар, бір ойын қалды. Şimdi осы ойында енді тассам керек, кейін достар мынанға шығып алғым келді, бұл жөндетіп алдым. Маған жақсат енді. Енді достар, мен ғана енді запрос жасап ойнайым дегендер болса, меніңкі айдиім осы комментария тұрады. Комментария қойып қоямын, достар. Астына жазып қоямын енді. Көріп ойнайым дегендер болса, мен енді достар мықты ойнай алмаймын. Енді бұрында айтқан мен сендерге бұрында мықты ойнай алмаймын деп. Енді ойнаудан жоқпын, енді составтарды мен өзім составтар ашып, составтар құрап, енді кейін мына состав құрайын, кейін мен жеп мына нәрселер ашам, сондан кейін мен ойнамаймын көбінше. Сосын енді ойында мықты жоқпын. Енді қазір ойнайтын болсам енді, білмеймін, енді қазір ойным өзгере шығар, ешкімді ойнаған жоқпын, ойнайтын болсам айып тастауым мүмкін. Енді айып тастайын деймін мен сендерге. Өзімше мықты болмаймын, енді айып тастайын дегендер болса, жеңіп қалғанды көргем. Мен сені айып тастайым деп айтқандарды көргем. Айып тастайым, смело деп айтқандарды көрдім. Жеңіп қалды бірақ. Көреміз енді. Ойнайтын болса тағыда тырысай беремін, мен қойзым қабылап кейін сенің бір ойнап шығарым. Кеттік. Гол! Мықты сұрауды білетін болса, ойындарға мықты тұра деген да, білдім. Не оқылды? Есть хороший адрес для передачи. Енді бір ойын өтем. И покидает мяч в штрафную. Атайын берма, не істеймін? Өзім қалай. Хорошо идет вперед, все ближе к воротам. Көрдір ма? Скорс дейтін мықты көрдір ма? Менің осыларымда скорс мықты ойыншылар алу керек, Зашторизардан. Енді кеттік енді. Основное время истекает через 20 минут. Енді қазір тұрыңыздар қазір мен. Мяч за боковую уходит. Бірден онан, достар. Тұрыңыздар, достар, қазір. Достар, мен азып кеттім. Бірден оқылды, достар. Кеттік енді ойынымызға. Кеттік, достар, кеттік. ПСЖ остается без мяча. Енді кетті. Топты алуым керек Парижден, короче. Бұл мен атайын Париж қойып болған, негізінде Париждің мықты тактикаларының біреуі. Бұл дейтін достар. Галлам пресс дейтін тактикаларының біреуі. Достар енді. Бараттан зызды салшы еріп болды. Көрдірма салды ат жерді болды. Жатпайды, тұрсы. Жоқты ойын бізде қазір. Ойын кетіп жатыр. Зашторизарым менде аяқтары үстелді. Удар төбеден болсам менде ол жерде гол болмай қалады. Сосын офсайд мен сызып төпем енді. Жазып төпемде жазып төпем. Сонда енді. Кетті. Офсайд. Офсайд ойынды. Әкесіне сөкпейін енді офсайд деген. Офсайд болған деген енді. Барлығын сұрамастырам. Хорош на перехвате. Вперед. Шанс забить сейчас.
Гол, если у кого-то были сомнения, Yaxshi что разницы в 2 гола не Dembele deb хватит, ataman. теперь их точно Yoki не olmasa останется. Dembele'da. Менять так менять. Тройная замена будет на ПСЖ. Хаджи. Левандовский. А что так мало? Левандовский, надо решать! Ух ты, ты видел? Я такой надолго запомню. Почти в упор к воротам и настолько мимо мяч прошел. Никогда такого не видел. Lewandowski. Ne vaqt. Jangimiz endi. Jangimiz shoshmay endi. И вот он, финальный свисток. Матч заканчивается победой Пари Jang Сен-Жермен. do'stlar endi qachon olamiz ki? Bo'lib endi ketdi do'stlar. Ketdi. Yaxshi bo'ldi. Endi men sochlaringizni o'xshatdim. Bag'al gol urgan sochlaringizni solib tasam kerak do'stlarim. Endi ketdi. Ondan kadar. Akşam alıp pazarkında alacağım. Özüme kerak bo'lib turibdi do'stlar. So'sin endi biz alacağım. Şurada degan. 1,5 soat degan do'stlar. FIFA bo'ldi. Payt do'stlar. Endi ketdim o'xshaydi do'stlar. Endi Steam'da men endi qarashim Najaqqa bir kirishga do'stlar. Hozir do'stlar nima? Qolgan qanday bor ekan. Keyin do'stlar bunday 115 qarshi bo'ladigan do'stlar unda necha ekan 115 va 118 118 matchgacha jamoaga sevindi. Yok. Ben arkadaşlarım bunu yapayım. Oo dostlar ki. Ne yapıyorsun dostlar? Kireyim ne yapıyorsun? Böyle kireyim. Bir cücük bu durayım dostlar. Özgürmüzgün de oturayım. Özgürlüğün de oturayım. Özgürmüzgün. Kim düşürdü mü? Kim düşürsün bulut? Buna bak. Hayır düşürsün bulut. Alma gitti domalab kuşu boyunca kalıp kımamana tapadı soyuna şey kaldı. Çıktı dostlar olsun. Полностью пустая. Здесь еще Достаточно защита таким берег. Защита кресло срочно. Да, защита кресло. Защита борется. Именно он достар он тигеде. Кресло'нdan kilisenin başkanı paslar şaşırmalarımız var. Paslı video olmayan olsa like basıp tıklayın. Sağ olun.